Ole Paul trak thani som pathum ni lai ni ani a Israel lama thuthar lian taka oma kan ngai chan thup la yani awangin kan puang masale dona kan puang le dona mani khan kan soi to a Israel chuan Mediterranean tui chu Hamas ho tombuk leivera pamlu antum khania pamlu turin ruwa manna an siam ti vel kha kan puan to kha an pamlu loklo na chan kha leiver chunga hian Hamasin Israel mi an mante an darin ani awang le leiver chunga tui pamlu in ngong enge anei don zirchiana ngai wang te kha ni pakhata pamlu ta se awa ka ngem na athoka ngem na tangka ya thok thengem chutiang po chu zirchiana nga ya chiang taka hriat chian le hriat lok hlei thei ani lovani mase report rang kan han en kwala Gaza tenela chuan tui finret tui chu an pamlu chin ta nge ya hemi chungchang hi video bulletin nan kan mangdon ani Israel Defense Forces IDF chuan Gaza a Hamas tanela tui finret Mediterranean tui an pamlu tana Wall Street Journal chuan he taktik hi atir lama ala oma a bulletin mek chavani result thatak ala hriat theilo result hriat ala ni lo endik mekani ti soya IDF how tu chuan ngai tuana thatak ani thu a soya mase environmentalist tele US official then khat chuan hemi chungchang a hian social na engemaw an nei thung IDF chuan Gaza a Hamasin leihnoi tunnel systema tuifinret tui an pamlu trana hei hi Palestinian firfiak polte leihnoi tomte leihnoi birute bir chuana turani leihnoi khopui kongzau taka hian Hamas tam takan la tom ni arinani Israel tan po ti chiat zo sen ani lova mu chua zo sen po ni lo chu wangin chu tiang hetiang hian ma an la chho ran ta a leiver chunga tui an pamlu chuan leichung lama Hamas ho an ron chu arinani he thil thleng hi Wall Street Journal chuan a ron puanga tun thlatir lam khan he taktik hi man chi ani MT ngai tuana lo om to a Israel Defense Forces te chuan Gaza City asati refugee camp bula tuipam na tur pam lian panga an lo da to a tunnel te hi tuin achim thei ti antar lang kar khat chungin dar kar khata tui cubic meter sang tam tak pam lu thei ani don ani Tholeni khan US official ten Israel sipai te bepui thlak na chungchang hril an ni thu le brief an ni thu an soya he bepui thlak na tuipam lu hi malak tran chawania atek tik hi man tangkai thei ani donem zia thei donem zir chho mek zelani he method hi tunnel ho beidan ma chhon tura tektik rang zinga pakhatania indo thlona manga bom chiat air strike manga beite liquid explosive mante network chunga uifing le uikol drone le robot tir lu te po an taktik man tur du than thei tur zinga hian an tel Israel hian mi pui thol deuh na la ya chuan indo thlona mangin bunker khor chiat na mangin heng tunnel te hi alo bei to a tunnel sap then khat chu bulldozer manga nor chiat ani nual to bok IDF ho tu Harzi Haveli chuan kar masa khan tunnel chunga tuipam lu hi athadon hle ni ina soya mase thu chiang zok ero an soilo sipailam hian tunnel infrastructure ti chiat tumin ma an lakdan chipchiar takin an puang lawani US President Joe Biden chu tholeni khan he report chungchanga hian brief ania tunnel chunga tuipam lu chungchanga hian in hialna ero achuaka heng tanela hian hostage an lo ti finfiana lo ti in Biden chuan azona chana soi mase civil mi thina zong hi thillung chiat thlak takani ti kan hria hei wang hian Israel chuan athu soi le thil ti in mil tura chet atum thu Biden chuan a soi October ni saria Palestinian firfiak sang thum velin Gazaram ripal tlanga Israel poira phlak tak an khoi nuwa Israel hian Hamas ho hi pai thlak atiama mi sangkhat le zani vel Israel mi Hamas te khan an thata
atam zok chu civil mi ni in mi zahni somli vel Gaza lama manin an hruai luta an man hi tun thlenga Israel sipai chet na ti bahla tu ani ta mek ani environmental expert te chuan he malak na leiver chunga tuipam lu hian stripa leihnuaya ngong lian tak anei theidon ni in an ring Wall Street Journal in a report asiama chuan tuipam lu chungchanga hian Biden administration chunga ngai dan hrang a ni in a soya official than khat chuan an lung oilo thu an soya than khat chuan Israelin tunnel ti chiata tumna chu an thlop thung ni in a soi he tunnel chunga tuipam lu hian ngong tam tak anei tur zinga leilung chiat na thleng thei ani tuifin rat tuile tunnel a thil chemical lo tak tak te po incho polin ron luang liamin tuipuya alut le thaya chutiangin a ngong tam tak turte building tam tak foundation a ngong thei dan te po boipui tu te ngai tu ana chuan a kumsang ni le som panga khan Egypt sipai te chuan Gaza Strip chim lam ram ri hnuai suam hmang te leiver smuggling an khoina na leiver an siam tunnel engemaw zat chu tui hmangin an lo chim tir to bawk ani Karmasa khan IDF chuan October thatop lama Hamas beipui thlak na ground offensive tran ani atang khan stripa hian tunnel saf leiver kwa zariat vel an hmu chuak to tian soya heng zinga zanga vel chu ti chiat ani to thu an soi White House chuan Israel chu Gaza atran puina thon chuana tur Gaza crossing hong le turin na takin a normek Biden administration chuan Israelin Karem Shalom crossing hong le turin angena hei hi a hong ani chuan Gaza chunga tran puina lut chu alet ni zetin a pung theidon ti soi chutianga ni chuan Gaza tran puina tamjok a thleng theidona mipui harsat na lian tak po engemaw chen a chhok zang khai theidon ani anti Israel chuan nimin khan Karem Shaloma aid truck te endik tran ni in a soya mase White House National Security Council thupuang tu chuan The Times of Israel nena he malak na chau hi atok zo lo ati he ngen na hi hun rei tak chung kan lo ngen to a kan lo siam to a ti in thupuang tu chuan a soya tunkar tir lama Prime Minister Benjamin Netanyahu nena inbiak na US President Joe Biden chuan he ngen na hi alo sei chuak to ani chu ngen na chu Karem Shalom atanga chom don na lu tirani Israel sarkar chan na chu mi hring puina momo khop Gaza in athon theina turin Gaza in adon theina turin Egypt ramri rafa thon lu theidan an zong ni in an soya ma se he malak na hi atok zo lo ni in US chuan an soi tundin hmuna chuan man mo le rang taka zo na kan siam mek hi Israel hian a chana ngaya chu Israel sarkarin chana man mo thlak tak ape ka ngai kan be sei mek ani ti in US chuan an soi Karem Shalom hi hun tiam nei lovin hon ani turania ihring mamona a chung chuan hon angai ani indo tan tir lama khan Netanyahu chuan thu chu anaya Gaza a Israel mi an hren chung chuan Hamasin kan mi le sa an hren chung chuan tran puina engma Israel atanga peklu ani to lawang ti in alo sei to mase kar ni chung zet an be nuwa international norna khovel sarkar rang norna international pressures asan chho zel nuwa Israel chuan Egypt Rafah crossing kaltlangin tran puina peklu arem tile ta ni kha mase tun thlengin Karem Shalom chu kharalania Karem Shalom crossing hi kharalania Jerusalem chuan direct a Gaza athil peklu atum lo ni in an soi Israel hian tun hnaya tran puina tamjok peklu thei ani don ti ro soi to a mase harsat na siam tu a bottleneck chu Egypt le UN ani ti in Israel chuan a puwa mase UN lam chuan Israel ngai dan hi a hnol thung kan hriat thiam le zualnan tlema zong han comment bel lokila Gaza mi puitan chom dol na hi Egypt ne na ramri Rafah crossing a peklu ania hei hi mamo khop an pe thei lova helai hmuna tang hian mamo khop pek thei ani lova ani na taka chuan ei tur lak lu na hmun helai hmun hi ni lova Gaza ta na ei tur le mamo dang lak lu na kong ber chu Israel ania
Israel hian Karem crossing kaltlengin Gaza a an momo a pelut thina chu indo hnu hian kharalani hei hi hong turin US chuan na takin Israel a karmek ani heti lai hian Hezbollah chuan Israel an kap le ta a tengka chiat na missile an kap lut le pop tamai hei hi chan let nan Israel chuan Hezbollah lam chuan thung rul ve nga la IDF chuan Israel mar lam rocket manga bei ani hnuwa Lebanon le Syria a mun rang a helho mun ma an bei ve ngal indo thlona hmangin an kapa combat tank te chuan helho ten an ron ka chuana mun te chu an sang let IDF chuan amma a Israel mar lam rocket manga bei ani awangin indo thlona le tank te chuan Lebanon chim lam le Syria be puyan thlak ni in an puang Syria chuan IDF chuan Syrian Army of Infrastructure Observation Post po an kap ni in an puanga Lebanon chuan Hezbollah rocket launcher an kap ni in an soibok Hezbollah hian nimin khan Lebanon atanga rocket le missile engemozat Israel lam hoya ka chu an ka ani thuan soi heti lai hian Syria atangin rocket pathum ka chu ani boka Iran thlop group ten hei hi an ti ni in an puang bok Hamas kul pui Hamas member tam tak omna Sejaya a hian Israel sipai tele Hamas firfiak inkara inbeina lian taka chuak mek IDF chuan thole ni khan Gaza Stripa Sejaya a hian sipai pakhatin Hamas firfiak panhi mun hnai taka ama chon lai footage an ti chuaka IDF chuan Gaza City venga hian beipui thlak chunjom beipui an thlak chunjom zel ni in an soi video a hian Yahalom Unita Reservist sipai chuan Hamas firfiak tenen anin kap lai hmu tur oma he sipai hi grenade manga beyani he wang hian a hliam sipai hian firfiak hi room atanga anron chua ma in alo kap fuwa point blank range a firfiak pahnia lo that point blank range omzia hi hnai tak munle mun soinani he sipai hian hliam atuar ve nuala reilote a sipai lam enkol na adong ngal ni in Israel media te chuan an soya adin mun po atha hle ni in an soi Sejaya a hian indona na sa takala omchun zom zela Hamas kul pui Sejaya a hian tun hnaya Israel sipai le Hamas firfiak te inkara inbeina lian taka thlenga he venga tanga thalaka hian Hamas firfiak pol lian tak te chu Israel sipai te kuta an lo in peto IDF chuan Hamas Navy ho tu tamzok athat to ni in a soi Israel Defense Forces Navy te chuan tuipui le akai hnoi inbeina na tangkai tak an thok ve mek boka Mediterranean tuipui a Hamas member te hian che tan la thina tuipui hula tanga lu thei turin leiver kwa engemozat an siama tuipui lama chet lak nan heng leiver te hi Hamas te hian an mang tangkai hle leiver atanga ron chuakin tuipui an lut ngal thaya chuta tang chuan Israel vau kama an ron chuak thei heng an hmalak na tam tak hi Israel Navy te chuan an lo ti thuan op to bok tin Navy chawemo ground troop chawemo Air Force chaw te poni se an mani chawin an chelova heng sipai pol rang te hian tho ho na thatak nein Hamas ralan do tlangani IDF Navy le Air Force ground troop te Israel Secret Service sinbet te ne na tho ho na awangin Hamas Naval Commander tamzok an da thato ni in thole ni khan an puang IDF chuan number dik tak asoilo la in Jerusalem Post chuan infographic a en chuan an commander za asom sari velan thito mai thei ni in asoi IDF in statistics apek zinga hian Hamas Naval Commander an thi ni afin fiale Hamas dang bei an ni to na le chuta tanga mithi rang zirchian ani hnuwa commander thiza chungchang hi hriat ania an zinga tamzok chu an thi to ni in an ngai Israel tana thilpoi taka thleng Gaza chimlama inbeina lian taka om chhomeka Gaza chimlam thuk zoka Israel sipayan lut to a inbeina om meka ni chuti lai chuan Gaza marlama po inbeina la om meka
Gaza aral tlan kem be chana Hamas ten an siam sipai kem le a che vela in beina lian taka ommek sajaya kem ania chuta chuan Israel sipai tan thilpoi taka thilpoi tak thleng a omtlat mai voin lama Gaza in dona sipai pariat an thitlat maya IDF in ground push an neina nataka leilam in beina an kalpui lain he chiat na hi athleng Hamas hian bom engemaw zat an kama chubaka Hamas lam hi an lo in buat seilok na sa a hei wang hian an chan a thaviau mai hei wang hian Hamas ho bom wangin Israel sipai pariat ngot an thi Gaza chunga in dona atangin Israel sipai thizat chuza le som pathum an tling chhota ani tukin zing khan Gaza Israel sipai pariat an thi ti puan ania an puan zinga pasari chu Gaza khopui dai fem sajaya a building rang Israel sipai ten an daplai an then fai lai bom puak wanga thi an ni thilpoi taka thleng ta ani Golani commander telin sipai pariat an thi sajaya kaspa chungril lama building te ti fain building te thian fain heng lai mun hian shoot non le a helai mun hi mi pui tam na mun terror target khat anga ngai ani building pakhat puak ring taka oma 13 battalion sipai engemaw zatin hliam an nei ngala ti in wala news site chuan a soya puak hi a ring hle a thawm an a hle a tarlan danin voi khata pu anuwa a voi ni na atan bom puak le in pol panhina chuan sipai hliam te pui an tum lain bom hi lo puak le ani chumi hnuwa chuan sipai pol pathum na chuan chulai mun thlen tum chuan ma an ron la a chuti lai tak chuan a voi thum nan building a hian bom a puak le Israel Defense Forces chuan vo in khan Gaza Strip a in dona sipai pariat an thi ti an puan hnuwa sipai thita mingte an ron puanga Gaza chunga leilam in beina thiza chuza som pathum Israel sipai an tling chhota ani October ni saria Hamas ten Israel an lu chillaya Israel sipai tam tak an tha nen chuan tuna hian Israel sipai thiza thian zanga an kai chhota ni in an soi Thizinga hian Golani Brigades 13 Battalion ho tu kumsom thum pangami Lieutenant Colonel Tomar Greenback almok khwa chuatela Major Roy Maldasi kumsom hi pathum Golani Brigades 13 Battalion a company commander afula lam chuak te po thi tin Major tho Mose Afram Baron kumsom hi pathum Golani Brigades 51st Battalion a company commander Raana lam chuak chu thizinga hian atela Sergeant Achia Daskal kumsom pakua Golani Brigades 51st Battalion sipai Haifa lam chuak te po antel Captain Liel Hayo kumsom hi pahni Golani Brigades 51st Battalion a platoon commander Salom khwa te po thizinga hian antela Israel Air Force Unit 669 a squad commander kumsom hi parukmi Major Ben Shali Kidron Kuate Sergeant First Class Israel Air Force kumsom ni mi Unit 669 athok Romheads Givataim Kuate tin Staff Sergeant Oria Yakov kumsom pakua Combat Engineering Corps 614 Battalion athok Askelon Kuate po thizinga hian antel IDF chuan an sipai pathum dang chuna takin an hliam ni in an soibok Indo chunga Israel sipai officer arwala an thi tamber ni hialin nan soya he thil thleng hi Israel tan chuan channa na sa takania Israel tan thilpoi taka thleng ti lo ruala ni lovani ole kha Indo ni somruk le pariat na thil thleng tlang pui chu lo ni le ta a video dot le a chanchin thar ber hreturin he channel hi lo ngai chang le vek don ya